امجوار ركت خلت هميا باراسين وبريما دا عبدين يوي خالقي اوي ام همي تشكرين وافعل اسمانه تشكرين اجبر هندي اف قرانات به هيدا تبيت انسان هيبا قرآن يا خدي تعالى أفنا وأف بيروز باهي يال في هيبا كري أف قرآن تدا نازل كري تبين أمشي خمكش قرآن بخون في هيبا بل كنا بس قرآن في هيبا هاتي وكي حديثة كده يا هاتي إش بيغنبري صلى الله عليه وسلم بيجيتن عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة ل6 مضت من رمضان وأنزل الإنجيل ل13 مضت من رمضان وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. حديث حسن رواه الطبراني وأحمد. إمام أحمد رواية في حديث كات بيجي خدي تعالى صحف إبراهيم تروجا أولي رمضان دا خدي تعالى نازل كر وهالهوصة التوراة الشش روجت أولي دا رمضان دا تروجا شش دا نازل كربو وإنجيل تروجا 13 رمضان دا خدي تعالى نازل كري وزبور 18 دا شبه 18 دا خدي تعالى نازل كري وقرآن شبه 24 دا خدي تعالى نازل كري. اف قيمته واف فضله بخدي تعالى دايت في هاي بيدا تبيت الدف ماجي قالك بهابي تبيت قرآن جي او هاي هو علماء الحديثة ابيت شو ليوان بس حديثة بيغنبري صلى الله عليه وسلم وبس حديثة تقول ودرسة حديثة تقول الوقت هاي رمضان هاد كتابة حديثة دانا راخك وتقول ابا هاي قرآنية وقت قرآنية دا بس قرآنية بخيني بجا اف هاي بقى اللي خوش كبرى انسانش خنكت هاي قرآنية انسان خمك بخوش قرآن بخود قرآن اوي ظانن بخينن بلا بخوا بخينن اوي نظانت فرع خوفيل بكتن اوي نظان شد قوي خبدت شريطة الحمد لله شريطة وسيدي وهمي نوعية تشتا وصيت برفرهمون افروكة شو حجتنين ابو انساني انسان خوبي علمي و وبي خاندنه و بركته و نكتن خوجه محروم بكت نبتايبت ادوی هیوا حسا پیروز مبارک دا اجبر هند انسان گلک فره ادوی هیوی دا خمه کشوی قرآن بخوتن و خاندن و قرآن بخینیتن و کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادوی جیتن هر حرف که تدخین اجوی قرآن بده خیرایه ولا اقول لكم الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف يعني تو بيجي الف ابدا خير بتشيبون بيجي بسم الله الرحمن الرحيم ابا ناصد حرف في ده أبا صدنوت خير بتشيبون وهزري بك هكذا تهوص قرآن بخيني دي كان خير جهنته قالك تنظاني جوها خب ده قرآن والقلب خينه ده أو خير أو أجر أو ثواب بجهتته وشوي خيري وشوي أجري محروم نكه هل هو صقلي خش كبرى فرع إنسان وقت بروجي بيت ابظانيت چتشت وي حق هيت هي رمضان ده بكت وچتشت حق نينه تبيت خواجه ابدته باش هندك تشت رب العالمين بري همي تشت امزاني رمضان خدي تعالى سر كيف فرس كريه ما قلت خدي تعالى وكي رب العالمين آيات القرآن داد بشي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم خدي تعالى أفرجي نبس السر أمتا محمد صلى الله عليه وسلم فرس كريه سر همي أمتا يتفرس كرين هري كيف شكلكي وشوايكي حتى قاشي پیغمبري صلى الله عليه وسلم وأف هيبيا امتدا خدي تعالى ما بجهنتي وهيبا رمضان خدي تعالى سلم فرس كري أم في هيبي بروجيبي رب العالمين أفرجي سر همي أمتا فرس كرين السر أمتا پیغمبري صلى الله عليه وسلم تايبت سركيش كي فرزة المسلم العاقل البالغ يعني إنسان تبيت أول جار بسلمان بتاقي بسلمان نبيتن سروي فرض نبيت يا دو يب عاقل بيت يعني نمرو بك دين بيت أني دلگرتي بيت يد غيبوبتك يدا شهين ده كابنت كوما دا تبهيوات مينن أو توصى وقاف كي سروان فرض دينا روجي بقرن البالغ كو جهشت بيتوي حكم ميرا وكان بيجن آف جبهتن آن جنك بيتن لحياة في الدين خينه ببينيتن او نشان هنده يكو بالغ با شوي عمري واجب السر فرض السر يدي او انسان بروجي بيتن المقيم والقادر والخالي من الموانع يدي او شرط يديتر او
که مقیم بیت مسافر نبیتن. انسان مسافر خود تعالی رخصت دایه که روژیا خواه بخوتن و هرچند خود تعالی بیشته و این تصوم خیر لکم، بس رخصت هایی مروی روژیا خواه بخوتن و پشت اینگه روژیه بگیریتن. بس انسان مقیم ایکشوان شرطه که مقیم بیتن دا روژیه سر فرض ببیتن، یا دی القادر که بشیتن تمال ایک هبیتن دان عمر ببیتن گلک بگهت عمرکی روژی ضرر بگه نبگاف که اوی قدرت نین از سر روژی بگاف که سر فرض نینه هندک احکام دی سر ترتیب آنجین که لا حیاء فی الدین یا بحاله آن بچی که هی بشیر شیرید دته بگاف که اوجی استطاعه و قدرت نینه او بگاف که هندک احکام دیتن تایبتی بیه هنگ. يعني خوش بر هند ايش شوان شتك وقادر يادي خالي من الموانع هندك تشت نساخيك عن تشتك بكفي تترك دا عن هندك مشاكل بوي مروي بتايبت بي وقتي داري بدن ونشد روجيا بگريتن اف تشتت بيت همي بچن دابشت اشني السروي مروي فرض بي هندك تشتت هين انسان جائزا بمروي بسلمان تايبا رمضان دا بكتن وكي خارنو و خارنه اش نویجاز پیده حتی نویجا مغرب ادوی وقتی دا نابید انسان بخوتن چه نوعید خارنه نابید بخوتن چه نوعید بخارنه نابیدن اگر انسان بجم بیتن بچی تدف بچی کت خواه اش نویجاز پیده حتی نویجا مغرب اش نویجا مغرب و حتی نویجاز پیده بری نویجاز پیده بکر ادوی وقتی دا خود تعالی خارن و خارن یا بو بسلمان حلال کریشین چی تشتی حزب کنی حلال بخون و بخون و وگافی اوی بجن و مال و عیال جی حقی هی چی تدف مال و عیالت خواه بس گل اسپیده دست بکر خلاص یه دیجاره کدی محرم بیتن حتی مغرب. هر حوصا خود تعالی یا بو ما داناندی و باش کری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیشتمه لا تزال امتی فی خیر ما عجلوا السحور ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجد امتا من هشتهت خیره دا هندی پاشیویت خواه تأخیر کن پاشیویت خواه تأخیر کن و فتاره خواه زی بکن. یعنی دیدی بجد دیالا کادا هندک دقیقه دیجی پاویجنر کا 5 دقیقه دیجی پیغمبر نهیاش هنده کری گل بو وقت مادم بو وقت و روش آوا بو و نشان مغرب او دی طاف پیت خالی دی مروف او بازنگا بجین یا روژه برزه ببیتین دیار نبیتین چیتت بن عدله خلاص او نشان مغرب کو مغرب داخل بشوری و خلاص الحمدلله نیکه مواقیت هی کو مروف ظانیتین وقت مغرب داخل بو پیغمبر مدحت و امتت کت اوید زی فتاره خواد کن و تأخیر پاشی و خواد کن جبت چی دا طاعت و عبادتی بخواب شوی بکن دا طاعت و عبادتی بخواه بکن نزیکا بخوتن و پشتین گب که بیت سروی خارنه بن ویتن نویجاوی یاس بریجی جه بچیتن جبن هند پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایکشوانا اتمت هیتوان کتن و بجید باشه فتاره و پاشی وی شوی بیت اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجید. هر حوصا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نشامت داد او انسان بخلتی و یه پروژیه نزانیش بیراوی چو خارنه کار آن تشتک بخواد روژیاوی چلیناه چکه ماسی و قصیری جنا کونه بالعکس وکی حدیث پیغمبری صلی الله علیه و سلم ادبجت اذا نسی فاکل و شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجت اگر ایکی بخلتی و یعنی جبی کر خارن خارار و خارن و خار و پشتین یه هات بیراوی که هی و رمضان پروژیه بلا روژیا خات تمام که چه قصیری روژیاوی نینه او خارنه که و رزقه که و خارنه که خود تعالی رزقوی که یعنی بلا بخوت و خود نویگاف که هندی بیراوی نه هاتی گل بیراوی هات خلاص آن ایکی دید که خود و خود بشتی ما نه رمضان توی پروژی توید بیراوی بینی نه بجید والله دی الله گونه هی تینیه بلا تیر آوه و خودان تیر زادی بخود پاش گیرید نه گل تدید توید تو بجی بس اگر اویل بیراوی نبیتن گل هات بیراوی توید یا دی خارنو و خارنا نخوتن. هر روزا دست نویجی وقتی همشون مثلا دفنت خواهده پاقش کن دی آبد دوی خواردن گوهید خواه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجد اگر هم پروژی بن یعنی زیده آوه نکنه دفنت خواهده و هل کشن گله کب چی تخاره آن دوی خواهده گله غرغره تدا بکن نکب چی تخاره مادم توی پروژی محاوله بی کمان تشتا کمتر لی بکن
الهوسا هندك تشت روجي بيتكبي